dula gona mo fase o tlo o je dijo tša rena tša mesong le yena motsebalegi wa rena o ile gore re tla ba re bolela le yena tšatšing la lekgono nna le wena ba bangwe ba mmitša ma-orange ba bangwe ba re ba bangwe ba o bitša mang ke maina mantšha o nang le ona GP Ghetto Professor King Manamune Fruit and Veg Boss Ori General Potaski Amangati Manamune Himalamune Again, o mo kwa ngabela go thobela FM mo tseba go tswa dilonje dintsi bogwari ba gagwe bothaga ba gagwe ba setseng a re bontšhitše mbona ke bo ile gore tla ba re mamotlhatšatšile re go fa maloba a gago ka seo se dirileng ka gare ga industry le ge ile gore industry ya rena e sa teka kua le kua o bia ke tše dingwe tše ile gore re tla ba re tsena ka gare ga tšona re boledišana ka tšona gore na re paletšwe ge re tla kae re ka lokišega go e tla kae morago ga se re tlo ba re tsena poledišanong ya rena mošate ke mošate wa tsebo le boithabišo motheletša thobela FM nthuše re thinya khuru re betha megolokwane melodi re tšola dikefa ka lebaka la gore re amogela yena Israel Matseke Zulu ka mono studio ge ba o gona mo go Facebook netefatša gore wa ya go thobela FM ya ka gore o kgone go mmona ka mo studiong sa rena tša Johannesburg Israel o amogetše go thobela FM Joy ke dumedise le batheletši ka moka ba thobela FM thobela re lotšitše o tseba gantši ge ke bolela le wena goba sa le re bolela re na le mongwe ga o feta ye maybe 10 years o re nna le wena ga be re dutse fase re bolela interview ye nngwe tsoko ntse le moaga le some ya o fetsa ao nte gore ke ko ka re ke tšofetse ke a nagana maybe 7 years maybe or 5 years maybe I'm not sure mara somewhere da ke nyaka o mpotse mo go na le tabe nngwe e le goreng gantši batho ba rata go bolela gore motho ga ka ya kgolegong a ka sogile a fetogile e upia wena gore bontšhitše gore seo se ya kgonega no sa kgonega seo se ya ka motho ka go ikemisetsa gore wena o batla eng mo lefatsheng go fetoga nkare wa ikgethela ha o batla go fetoga ha o sa batle go fetoga o tla tswa kgolegong o santsane o phela bophelo bo le nontse o bophela motlhomong o le graduate futhi so le west so ke choice ke ntwe motho wa ikgethela wa ikgethela ge bo o tshwarwa re sa go gare gane jalo matlanga e gare batho ba tshwarwa nna motho ge ba go botsa ka go ba ra a yona ngwa tseba ke mengwage 16 ka moka o ya ka kgolegong ke eng se se tlang mogopolong ka motsotso go popola wena ka nako e ba go botsa ba re wa bona gane bja le gona a o sa ya Alexander a o sa ya o tla ba o le ka mo mengwage mekaka o se tlang ko tlhalogoleng ya gago ke gore motlhomong o ka sepheta o bone ka montle o ilo shwela ko tronkong nna ke yona ntho e le ya fitlha ko nna gore ai se etsagalang ha se tsale re tla bona ko pele motlhomong ke tla boya motlhomong nka se boye ha ke sa boya a se nna wa mathomo le bo Mandela ba tswa gona ke bophelo ba rona batho ba bantsho family le family e na le motho o ile a tshwarwa ga golo bo malome o re bontate mogolo o re bontate so ke kotlo ya rona setšhaba sa rantsho epia wa tseba ka mokgwa e bolela motho mongwe nna e re ke bolela wa e bolela gore ke ka mokgwa e leng ka gona go batho ba rena ba bantsho o nagana o ka re bosinya se bosinyi gore motho mongwe le mongwe a sentseng a ye kgolegong ka mokgwa e bolelang e ba o ka re e aparetse rena ba bantsho kudu fela e aparetse rona gobane ke rona di-victims ke rona ba re sokolang ke rona ba re gatalletsweng ke rona ba re senang di-opportunity tsa o phela bophelo bo kaone that is why re tlo utswa kapa re tlo etsa sengwe se tla etsang gore re ya tronkong a ke re di-politician ne di lwanela gore motho o montsho a be le bophelo bo tshwanang le ba magoa
and then ba mo tshwara ba misa kae ba misa Kgolegong ba misa Robben Island gobane o lwanela ditokelo tsa batho ba bantsho. So ke curse ya rona after our world has been taken by the whites politically. E shetse le mengwaga ya go feta 30 ye Yeah. masitharo re a kgona go busha rena re le batho ba bantsho menyetla e tshwanela go gore e ye go batho ba bantsho nna le wena ka lebaka la gore re busha ke motho o moso gore monyetla o ka ba gona o nagana o ka re senya kae re sa bolele gore government political party ka maina re senya kae jwale ka o shetse boletse gore o ka re ke curse gore na batho ba bantsho re senya kae re palla go go itlhatlhamolla go iripelela kae curse ye rena re nang le yona ge e ba ke curse ka mokgo bolelang ka gona Rona re palwa ko bereka mmogo unity ba re bonang ka re ba re phala magoa ma Indian ma China ke bonang ka re ba berekisana rona batho ba bantsho o mong ha thotse opportunity go ba bothata gore a phamise motho o mong wa letlalo le tshwanang le la gae ke ka mgo ke bonang ka teng re rata dilo re rata o boniwa re rata o shine motho ke leader ke moetapele sa batlo ba celebrity there's a difference between a celebrity and a leader ha ebe nna modimo o mfile matla wa gore ke ete batho ke ba etele pele ke ya kgae setšhaba a gona bothata ka go ba motho so batho ba rona ba na le problem e ke ibitsang sense of belonging they want to belong in a society that they were never born to be in that society they want to be gangsters at the expense of leadership they want to be superstars at the expense of being national builders. So tomorrow or today you will find a politician says senkareke modla wa para Gucci wa para Louis Vuitton se ba mmutsa di questions tsa gore during your spare time what do you drink tomorrow o batlo ba DJ tomorrow o batlo ba MC so ntho e etsa gore ba lose focus howly a leader you must always remind yourself your purpose gore why wena o thotse opportunity ya gore ro votele o re etele pele di chelete tse ba di wastileng ke di chelete tse no tshwantse ke di agile mmuso the youth center the skills development structures tsa o thusa batho gore batho rona re morao batho ba bantsho a gore re thola chelete tshwantse re celebrate no tshwantse re kwale gap e bulegileng re bonang gore there was a need gore re kwale batho ba rona ba bereki ne le ditšhelete tsa wa khammereko e seng ditšhelete re thotse ditšhelete re batla batho ba ile bereka kae because ke rona tshwantse re create mmereko a ke re ko magweng ra bona gore mmereko a uyo mara re thotse di opportunity ra thola di tender re entseng ka ditšhelete tsa di tender re rekile di Porsche re rekile di Mercedes re rekile di estates re rekile di mansion re reketse basadi di koloi tse expensive ra di diaparo ra nwa bojwala bo turang and then what's happening now after 30 years re thola gore ha rena next ke eng re ka e khombang toropa ile a khwa ke maburu ke feng building o ka e supang gore e agilwe in 30 years after democracy ayo ko Alexandra ke se feng structure se agilweng for the youth to develop the talent or to give young people skills se agilweng ke government or ke leader ya le comrade none so the township remain the township instead it's worse because gona le batho ba tlileng ba tlo dula le rona and a failure of the government is because abana plan ya go accommodate batho kaofela ko South Africa ra tseba gore South Africa ke hub ya African continent whereby there's opportunities go ya ka bona go na le chelete it's a place of gold and diamond good no problem re ka dula kaofela like United States this is how it was formed no gona le di nations tse ngata di language tse ngata
and then they form one state which was called United States of America. Le rona, if we have to form United States of Africa in South Africa, we need to have a structure. Re ka se blame le batho ba bang ba keneng ko mabaleng a NASA beiwa gore batho ba ka dula go tshwana le ko bo Malboro so akere mo ke rekeleng ntlo ko teng go tlile batho ba dula mo re ka se re ha re batle batho the problem pleke eo ne sa reserve gore batho ba ka dula aina infrastructure di resources aina di toilet aina electricity. That is why re ba le problem ya gore go tla breachiwa le metsi a breachiwa and then bese rona re thola di bill tse high. Motlhomong ke pele ga go ka tlotla mo kgwegong ya taba e le gore motlhomong batheletši ba bontši ba ka ba ile tetse ke bušetse morago ga nyane man re lebeletse tabela golego bona ke nyaka go tseba gore ana wena motlhomongwe go lebeletse golego ke yona ye ile gore e tlogile e dirile gore o tle o be mo leng gona ka se sebaka e go agile ka tsela efe ke eng tse ile gore motlhomongwe o be o di dira gana ka kua go la kgolegong tse ile gore di tlogile di tlhotlholetša gore o tle o be mo leng gona ka se sebaka pele ga re ya putsishong yele. Oh no kgolegong go ile ga fitla nako ka re no a ke sa batla o boya mo ka ntho tse ke di boneng di diragala go kgolegong bashimane ba rapiwa batho ba shwa le gona mo batho ba tswa ba boya so ke thotse gore ke ntho e tla etsalang go bophelong ba rona as long re santsane re rata ntho tsa magoa re sa batlo bereka re batla go phumella ka shortcut kgolego ya getswe rona. So one way to survive was to change. A se yo stlhare a gona stlhare se tla etsang gore o survive tronko as long as o tswa setlhare sa o survive tronko ke go change ke go latla complete o sa galela ntho tsa batho la o sna koloi go lokile la o sna ntlusa bapong go lokile la o sa apare gantle go lokile se segolo ke be ke re o go ya ka wena o bona o ka re ge o ka be o se kgolegong be o ka se fetoge botsebotse ai a ke bone stronko e thusa ka gore you separator from ko bathong bane ba sa batlagale ko wena bophelong ba gago ya o isolator ha o le mole I think o thola chance ya go nagana gantle gore ke eng se o se batlang mo lefatsheng wa introspect you get time to introspect yourself and make a decision ka montle ne ke tlo qhobega ne ke tla fetella pele ka se ne ke se etsa because the influence in the society batho ba ne ke tsamaya le bona inthusitse ka o ba sefa go ba sefa ke be one ko tronkong it was a blessing in disguise mara akere batho ba tronkong ba batla gore ba tlo tshwana le nna a e bereke jwalo go etsagale ba sa tshwane le rona ba be wese bona nna ke ka mgo ke boneng ka teng ne ke never ke be mo keleng I think the story saka to tell a story from prison ke tlile ka information ya prison a ke acta ko yizo gore tronkong go diragala so ke sa ya tronkong no tlo thola ka information eo a ke re ba bona today go na le batshwariwa ba bangata ba bua ka ditronko e thomile ke mang thomile ke ba latela nna ka o fela bona so ke berekile o shumile ga re lebeletse ntwe ke tsebang go gore gana ka go tronkong ke mo ile gore ile wa thoma a go dira tsona tse tsa bo dira ga go thomileng dilo tsana drama go itswa go di tsweletsa o tswelela pele ka tsona batho ba bona e le gona o thoma ka lebaka la gore ba sa tsebe gore ka kua kgolegong o dirang ke eng se se dirileng gore o thomo go bona gore ke na le talente go pola ga botse gore pelo ya tronkong e go le clever pop no le gaga no ne ke le clever talented ne ke di dira ka moka no se ba pelo ya tronkong gore yes ke tsibile ke le monyane ora was a stunner
Oh yeah. Ke goletse go Tusong Youth Center. Yeah. I'm a gumboot dancer, I'm a pantsula, I did kung fu, I played tennis. Yeah. I did drama from church. It started in church, Ruval Baptist Church. Kosabapung, Louis Porter, opposite Dollhouse. I was a church goer when I grew up. I gore ke bone ke le ko tronkong gore I can act or I can sing or I can dance. Ke gotse le tsona ntho tseo. But because life had challenges, to buy an attire was expensive for na because the parents are the domestic worker. They couldn't afford an all-star, they couldn't afford the Dickies. So nekesala haba ilo performer group yaka. We had a famous group, a #1 group in Alexandra called Red for Danger. It was a Pantsula group. Yeah. A #1 group in the Gauteng province in Incident, it was Vibration. Ke ako katlego. Ko Club Image, re goletse ko teng mo ne re betlela ko teng the competition. Yeah. Mara nekesala because we were disadvantaged in the family. One day my group bought an attire for themselves. They didn't buy for me because I was in church. Every camp, any Christian camp, I was a performer. But this is what happens in prison. In prison, I saw a last change of myself. If I don't do it now, I'm going to go out and continue with crime, and I'm going to come back again. I will be a jailbait forever. So let me go back and try again. Then I wrote a script, a Crime Doesn't Pay, Gabi Makengi, written by me. My co-writer, he's the late Julius Ntlazino Mabunda. He's the guy who motivated my skill of writing. I found him writing films. Then I said, I don't want to write a film. I want to write something that can happen tomorrow when they open the giant door. Something that will make us not to come back again in prison. Yeah. I formed a group. I started by campus dance because I was a campus champion when I grew up. Yeah. So I formed that thing. There was challenges again to get an opportunity. Yeah, but this is how I gave myself a chance. And then I became an instant hit. I became famous. I was in newspapers. Go tlile le di TV ko tronkong ke tswile ko Saturday Star yeah ke le tronkong. I was visited by whites ke le tronkong yebo benong mpotse go etswa benong o thoma go ba ko hizo yeah mamela mo ne re shebelletse hizo one ko kitchen le kae ko tronkong kare I'm the next hizo star ngo bolele nne jo boletse ke boletse se ba sale ba itsa le ko magazineng o botse ba jwang gore o tlo khumana monyetla ebe o ilela gore ge ke etswa mo ke yang gona because ne ke na le plan and ke na le vision. Yeah, and then I believe in myself. Ke batle go ya deep in my spiritual world. Yeah. I'm somehow a prophet. I foresee, I see beyond. Yeah. Ke kgona bona nna ke na le blessing, ke na le gift ya yona ntweo. So a ke batle gore re discuss or re tseng whether I believe or I believe ke tsa gao tseo. I tell them what I'm gonna be. Yeah. Ha ke tswa mo and then I became that. Ke nyaka tseba gore o relo o khumane ba fela ba re batho ba di audition. Yeah. Wena o tswile wa di eng gore Mamela, they came to me ba o latile because I belong in one of the best theater organization in the country called Victory Songoba Theater Company, under the leadership of the late Bongani Linda. Ke berekile le Mishak Makhabani Mavuso, le Skhaleni Zakhele Mabaso, le Suffocate Mtutuze Mabaso, le Zebe ke di stars tseo ke mo ke tswang teng ne ke bereka le Javas wa hizo ke le tronkong na tla ko tronkong re reeza kaofela because ke sale ka employee wa ko company ya bona ke le tronkong. Yo. Because I invited the director to come and watch my play in prison. Lucky ne ke pantita le brother ya gae Vusi Henry Nkosi kare no ke tlo etsa ntwe so ke mango ka nthusang anke toro e a isokopile are my brother he's like Mbongeni Ngema kare sure kare invite ke a performer arranged a performance in prison. Then he came and saw me performing. And then he liked my craft. And then he said, we're going to work together. I announce ko sectioning, ko tronkong.
And then head of prison was also involved. Mr. Mohali was the head of prison during my imprisonment. And then dilo la etsagala. Bo Skhaleni, bo Mishak Mavuso ne batla ko Tronkong, ko B section, ko Sun City. Ba performe lena. And then na my first day weekend visit before about release finally you qualify for a weekend visit. We lo check gore lo robala kae ha o tswa, maybe ha o sa tseba le gore robot e bereka jwang ba o testa. So ke latilwe ke Mishak Mavuso ko Tronkong. Ke fihlile ko Getsu, let me say 9 o'clock or 10 o'clock. 11 o'clock I was a director for the junior division ko Victory Songoba Theatre Company. Then when I was released, Angus Gibson, Tebogo Mahlatsi came to our center ko Oliver Tambo ko Alexandra ko Penn Avenue to come batla talent engwe extra. Khanti ne so go fihlile nna. And I was performing my play, the same play that I wrote in prison. I was performing that play. Then we were performing and ki lead, ki steering. Steering ko playing. Then they chose me from there. Ke nyaka mpotse re bolele ka taba ganyane pele ga ditaba ka mogwe ile gore ngo godisitswe ka gona ko ra golo mma batho ba ntse ba ikae bophelong ba gago go isa le o monyane. Nna ke godisitswe botse. Ke nyaka go bolela mmamotla. Batho ba theletše ba nkwe botse gore ke bolela ka eng. Nna ke godisitswe botse. Gore gae ne re tlhoka a go tlhalose gore a ka godiswa botse. Nna ke godisitswe ke ntate mogolo wa Mopedi wa Mokoni wa Ntšhedikgolo ba di se a songwaela Mandrebele manye loko ba hlonga nyama ba dla munro a Mandrebele ka mzilekazi semashobeni. Are tume wana ngwanaka nrekela makgata. Are ke rekile dilo ka moka diterebe dinamune magobe o ka mmalena. That's my grandfather. Nanrata kudu. Nanrata heavy ke godisitswe ke bo mme ba berekang ko di kitchening. Ba likile gore ke gole ke tshwanele ba bang ke sa bona ke sa tlhoka la ne re tlhoka mara ba likile go mpontsha lerato. Mamotla bophelo bo le bonang ke bophelago ke ditoro tsa nkgono wa ka Esther Elizabeth Nozipo Nora Matseke, a Xhosa tall woman, very intelligent. Le mme wa ka Glory Cynthia Dimakatso Matseke ke ena nampotsa ka di film a nkokela ka bo Bruce Lee ka bo Clint Eastwood. Nkare ne ba bona gore nna ke lo etsa di film. Ha bana le nako ne ba nna le nna fatshe se ke se lebogang gagolo se mama ka a nthutileng sona o la mpotsa ka dithethefatsi a re industry ya entertainment ngwanaka go na le di drugs Mandrex na ibitsa Mandrex e seng tsetsa gona jaanong bonya ope bo di crystal meth Mandrex. So ka tshoga ka gola ke na le letswalo la go tshaba gore a ka tshwanela gore ke tsube di drugs la nka ba superstar ka tswa TV di drugsing a se mo tshwantse ke ba palle gona. So man party ke gotse ke le ngwana o leng stout ke utswitse ke le monyane because ke batla dilo le nna ne ke na le bokgoni that's why ke dirile dilo ka moka ne khona go ya groundong ke lo trainer bolo ka moso re tsamaye re roundong ro hutwa pele bile re ya gole ka lebaka la re ga re tlhela jalo ntongwe lengwe ke thata o papa o na le bana ba kae lapa go dira ke papa wa bana ba babedi empa wa mathomo o ile a tlhokofala 2011 ke na le ngwana wa moshimane ke Ntlantla lebitso la gae ke Ntlantla Benedict Matlala. Matlala ke Mapedi kwa ko Mashashane ke ba borena ba o ile ka le rato le la gae ke a le bona jwale that's who am I.
Yeah, that's the son I'm raising. gantši ge motho a bile goba a le ka mogoleng ka gona goba motsebalege go na le gongwe go fitlha nako tša boizo le basadi bano ba gona mane ba bantši ntši ke sa nyako no gore ba itatlhela efia ke no gore ba ba gona o kwešiša goreng o no kgetha go no ba le bana ba babedi ba bantši ka nako ue hei nkebe ya lapa le gotse ke tshaba responsibility e ngata e batlang tšhelete ngwana o expensive ha ona le bana ba bangata o ka se kgone le o tsamaya ka Ferrari gobane wena ha o qala ha o thoma o tshwara tšhelete tshwantse o lo rekela o rekele o ke lebeletse ka mokgo ke tswetsweng ka gona le ka mokgo ke gotseng ka gone ka bona gore bothata bo bogolo ko ba le bana o sobe le tšhelete tshwantse o be le tšhelete pele o be le maatla o reke ntlo ha o so rekile ntlo so o ka ba le mosadi a ke rena ke goletse one roomong ko Alexandra so a ka ba le privacy ke le ngwana so ntho ing agile gore toro ya ka ya mathomo ko ba le motse pele wa kgona o tseba gore mosadi o mme ya kae o tsebe gore mosadi wa a re lave ke tlo tšhaka o sa mmisa ko geno a ka jolela ko getso nna a ke ngwano wa o tlisa ngwanyana ko gae ke tla mtlisa kae ko one roomong ke robala tlasa tafola generation ya rona ko Alexandra re goletse tlasa ditafola bo mme ba rona ke di one room ko Alexandra a re tshwanele bana ba Soweto or ba Pitori or ba Tefloop o lona to le gore wena mama ga o ke breadwinner ona le 4 room obvious room engwe ke a gago so rona it's a different story toro ya mathomo ya ngwana o tlhalefileng o gotseng go tshwana le nna ko ba le ntlo ya gago a ke ngwana wa gore ke go getso mo ke go getsa a ka o fela re na le dintlo tsa rona mama rona re motloetse le last born because a ka se dula le one tshwantse go be le o tla mo tlhokomelang ra ya re lo mmona re mothakele re mo dumedise ka o fela rona re na le metse ya rona a re ko voice note go tswa go motheletše go na le kgatišong wa lentšwe šona a re lotšheng ka mo kgašong ka moo le Thabo le Iga moo mona dumediša Israele mona dumediša mogala Thobela le Thabo mane se ke nyaka mo se tseba ka mogala bowe mane ke nthonyane one fela nka se tsenelele kodi mo bophelong ba gae ba ko tronko ke nyaka o tseba mane gore monna owe mo gae mo a dulang gona mo motseng wa ke papa ke abuti ke monna o mojwang because mo ntši mo mmonang a actor ke motho le reng a etšeta banyana ya go strateng wa mmona gore hae le ka hae bana a dutse le bana ba thaba a ba ka mokgwaleng ka ona mowe ore ke motho o mo different a le ka hae na nna ke dumano kwa se wa bona nna ke ntate ke malome ke abuti ke ngwana nna ke moetapele ke godisa setšhaba ke motho wa o rutisa bana go actor ntwe ewe ke dirile for 26 years ke na le di superstars generationally ke a ratega futhi ke ne ke ratiwa ke bana gagolo ke bana le batho ba bagolo all age le dikebekwa le ba ba sa tseng botse no re tsa ke sa bea ka mkhwane le ba gobetseng ya batho ha ba mpona ba ba le tshepo ya hore ba tla phumella gobane ke phumelletse batho ha ba mpona ba bona morena motho ka ba thusang and a ke ikgantse nna ke phela le batho ke phela Alexandra bophelo ba ka go feta mo ke robalang gone go na le batho ba ile gore ba bolela dilo tše ile gore ba go laka letšatši di botse bo Junior Denny ke mmona
ba re tswela pele ka mošomo mo botse Grootman mo la bontlantla ba re tswela pele go aga baswa ke o e bolelang ga bjalo gore o sa aga baswa bo Matthew Motlhaba ke ba bangwe ba ile gore ba bolela ba re big up president Kabelo Makhubedu le yena a re o gona o thieleditse o rata polelo e le goreng re tshwere le wena beno ke nyaka o mpotse moki re tswalela tšatši la lekgono o nyaka bo ge batho ba dutse o sego ge ba re ma-orange ba feleletse ka go reng ye le goreng e tla ba ile nnete ya taba ye le goreng e ka dula mengwaga go feta mengwaga e be bokgwa ba gago mamotla ke kgwedi ya Mandela re bolela ka Mandela batho ka moka re bolela ka Mandela ge re dutse le ge mengwaga e tlang le bana ba gago go ba sefane sa gago sa tswelela le bitšo la gago la tswelela o nagana gore sa mafelelo se batho ba swanelang ke gore ya no ya ma-orange a dira e tla ba ileng hai nna ha ke shebile le Joy bona nna ke Mandela o mongwe ya ka engelengwe ya batho nna ba tlang gopola ka mmereko kona o tlhalosang gore o no le mang wena mo lefatsheng nna ke shumile nna ke berekile ke godisitse batho nna ke godisitse batho ba phela ka nna ene ke a tseba futhi la ba never ba bang ba bue pele re tswalela go na le ntho e botlhokwa e tshwantse re bueng ka re tlo e feta ke kopa tshwarelo ko bathong ka ofela ba Limpopo ba kopaneng le tlipiele ya ditaba ya ENCA News ka go complaina gore batho ba vandalizitseng electricity ya ka ko motseng wa ka wa Mathomo ko Marlborough Gardens ke batho ba Limpopo e tswile ka nako e wrong because go na le di-march and march go banka re nna I'm a tribalist o ke kenya influence ya gore go tlo tsamaya le batho ba ko gae no ba bang ba nrugile nna zanka ruga motho a zanka responda futhi go na le o mongwe nrugile mamaka a ba mputsa gore gante wa o rugiwa so ke rai mama o sa wara ke ntho tsa lefatshe batho ba ka se bo rate kaofela le ntshwarele mara nna ne ke try go cleara what se etsagetseng la nnete area ya ka e dominated ke batho ba tswang Limpopo mapedi a mangata go na le Balobedu go na le ba tswang Seshego go na le ba tswang kae go na le Mavenda go na le Matsonga ba teng ba bang mara ba dominatileng gagolo ba ke ba boneng ko pela matlhwaka le ba dlalang bolo next to my house ke Mapedi I'm sorry to say that mara it's not personal ne ke try go solve bothata bo rena leng bona le bona a se bothata ba bona a re bo beng ko matsogong a government gore government no tshwantseng ke pleke le ba I developile gale ba kenya di toilet ba eletsa electricity ya bona so ka o faila go khosa chaos e ya gore go breachiwe rona ba bang ba rekileng dintlo gale bo 2011 re sokole but my sincere apology hailale nna ke lwane le motho a ke na yona nako ya o lwana a ke motho wa o lwana a ke motho wa o rogana ha ke rogana go TV ka bophelo ba ka ba nnete nna ke moeta pele ke a khanna ke a thusana ke a thaba ha ke bona ke thusitse motho ha ke bona motho mongwe a fetotse bophelo ba gae a ke re ke fetotse nna pele so ke se bopeho ke se tshwantsho matlhong a batho ba bangata gore se ka diragala se o tshepang gore se ka se diragale nna batho ba tlang gopola ka mmereko wa ka o ko yentseng ha ka gore ne ke tsamaya ka koloi e jwang kapa ne ka para jwang ne ke dula kae mmereko ya ka e ke dirileng e botse lefatsheng ke yona e batho ba tlang gopolang ka yone ma-orange ke Israel molaetšo mo botse re thabile kudu go ba le wena mesong ya lekgono go nna ke full circle ka morago ga mengwaga mekakaka wena ke a tseba fele ke a o tšhama
e kwanga ke a tseba o crush yaka e heavy a ke lerato la mmereko Yeah, mobotse o e le gore yeah. wa o dira re re modimo a go etele pele a tswele pele a go segofatse a go bulele mabati ka lebaka la gore rona le lerato la go thuša ba bangwe bjanong dipelo tse di jwale ke tse re di nyakang re rera taba ya gore motho a phele a itee ka nnete go na le bangwe ba tla go bulela mabati bjanong ka lebaka la gore wena ebile o ke gafile gore o nyaka go bula mabati ya batho ba bantšhi tswela pele modimo a go fe maatla le bophelo bo botelele tse di botse fela le kgaogelo bophelong ba gago ke a leboga le joy le wena ke re congratulations ko bona today o bereka ko Thobela FM nna le wena gale o interviewa ko dikhoneng re go di-college le ko television ke a o bona o tswela pele wa progress tswela pele re leboga modimo ya a re tshware jwang gotlhe mo o leng gona re na le wena ditla le meso mošate wa tsebo le boithabišo